Ewiase de oba na wose hu se enije bebre hom na afeso awreho bebre hom na mom enije no eya na edoso na eda yenim se utumu se wani ajepa no etore bia na bebre nanso no de dikan pa odipa bia brabom a ankanka ne ma no jese utumu se eda utumu se na ni betumi age wo wiase pa ne se ya bomodia ya friend so oba ho fe papa na mpese mre ko kire busuafo ni frɛ busua fia je se mpese me ye ho ade na je se wotum se ni jaba na obu se na fu nyina adwedwe no ofefe ne sesa je se asempa ba fie je se wotum se enane kura wontumi na biem anganke du ada je se yekoy wedding a wotum se ampa trebia na wa Philippa wotum se wo be fa ho se teten penifo kasa no fa ho se teten a je se o dressing na sipie sita na je se wona mo a obi appoint akwo je se na mo nyina se no be wedding na de san ku o mokura ne se je se obete se people ka ne sanso sa no no mani age je se otumi se yes sada ne nko ade obedu fia obeda sa ya nyane ne kura je se wontumi nsore de nim se je se wedding day de ebema ene omba de je se otumi se ni je nko ana je se sada no eri je nko a serie ne je se be show mafunu ma obehu se omde je se mkoma mbebo nyina je se serie asem ye bufu kro mesere asem je se wo kasa ti omkura sada na de serie no mesere a kire wo se ampa ene dai aye ni jeda je se bia du ide enye wo de obeka kura ni yeti san se by this time de ko kabom de wia san ko twa ni mun de 1 week bi o 3 days na o kasa oba du de o te se bia ye trebia wia fine enya feeling paibo wonga pa Kristo soma nga je se wo jiranya mi mu bompaya and you do them what dia na je se wotumu se enya paibo kura da bi ya gidibudu kura butu gidibutu je se we bia wotumu se yes na je se bibia otumi akototin se ni Reverend Odru be kan se pastor na se prophet Odru that you know ka se wo ye wedding wi anya feeling hallelujah shabba da bi nya feeling paibo e wo so otumi wo djuma se ne fata na wedding bia etwegu ye nansia etumi se etwegu social media pa amanfo dwen wo monti ase ne se wo wedding we won se yetumi abobo bibia so osofo aka I take this woman as my beloved wife and I take this man as my lovely husband now wedding no tumi se ye pia kawane se ken e dia se ground the to me can tamagusu ya vows bebre and I will keep him and I will make dinini just say obetu wudinini ankasa just say bibia mo buomu and ade nyina mo just say bibia mo se nkomo mu se kasa mu as a wutumi twa vows nyina wie na just wutumi say you may kiss your bride na just abom pan e hono ya na nkrofo tai sori pa twom phones just say wutumi say twa ni twa de just say ano ne kwano mu a just say sia you've come together na je say wonyame ete soro kran ni age wasan ase se nkrofo yi mo ye je watumi aware na je say wotumi se wonyame purpose ne botai ni tina afide mo be fofele je say mo be hwie magu asasi so mo wona mo ndore se mpoano anwea je say mo be hwie se kre je say mo wane se mo na wedding we die me say won say wedding me bre ni wi a bi wa ye ntwa cake nya ni nyina ni ntwa cake na so be bre na so wa mutumi ntwa cake e de kire se aware a ye kom cake a ye di e kire se den na wo cake ni mu no embra ware ni mu sa pepe ne je so bia obehu ye je se ye ni age na je se odem nko an je de ko e de ba na we de wedding we no ya bomodin aye cake na be su obra na otumu se awarefo mienu yi je se otumu so mu gina kire no ombuofu a ye serious thing je se otumu se ya de a je se mekura medwon amenti ase mama kpemi face wo hwe manima bra obi nkire wo se wanwe kro mu dufia wanwe kro na je ba ku tibeti sada no wo ba muna na be maso muna se cake ni etama ni de ase wano ha ni yiye ni wotumi se oba ni tam cake ya na ore share no ha je se wo yi na ni muna ni obi atwi ni pons so wotumi se enim na muna na tumi pio pons ma pons ne kra papai wotumi se yes wedding we dear me hu bi da me ba wiase nyina se ma me wo meto bebi am call wedding be 100 million amako na je se wotumi se wedding we nko ade da musoronko tisa ko ya boko to gina nchen a wotumi se ono so di serious na wo ya boko to di serious was ase we so
wabokota bomodi akoto koti ebe 4000 awodi ahye na wakogina wedding wona se wona wo yire ese yakeka bomu awiafe monkas enema yedede bambara mabra boma ze wotumi se no way here just wotumi se anwom ne bo se india anwom ne ebo fa chire ho na ebo india anwom yibo na just montwa cake na just yenkwa watam cake di se no mo just nanim nyina muna bra ye nimu muna sister nimu muna ye hu de ekoso just was a young fuck up, just cheers for a lovely wedding, for a lovely marriage, for a beautiful family, and for a beautiful children. I just young Cambo Mukra, one time I'm the showman. And so, when me face, you know, a month for someone tears here. Send your mother to me, your new me pa, what to me say, a day any down, almost a storm with the outer war. Ida somo on bibia wu anase awroho atumi achi o ma atumi achi on free titia besi nne no amanfo dwo mo ntia se kura na omo dwene ho amu se ene ma bi wa enko yie enko se osofo no ida se ebi mu bisa se aden aware no fo so wo mo se omo ware ana ezanza wale de efropem wakoma mu wodo wo hia do wiase otofe wotumi se otofe no wakoma mu tofe no eza wotumi se ampa wedding na wo se koyi ne kokama bibia ye serious wo de abufokro na wafefe wo sinkakra na wadwedwe wafono ye ne se obi an wo se yes bibia wo kona enije na one day na say this day wo wedding na se etumi se wedding koyi a na kiresem so eno na manfo bisa se enekura mugina ha yi so mugina hanu ma chese mo kantama chese mo dikeki era ma kpemi face di a eni a kiresem de aye se pa aposifo aye so mo kobo mo ban so mo wura dan mu a aye so mo ye steady se bomb bia mpie mo ho a go so hwe se ne kona wotumi se ade a eni ye nya papa wedding we die enye happy wedding, a very sad and bad wedding. You ever seen a video no ekoye? So one was there ekoye no wedding no next time say who say obi amuna anima enya say bia no bofu ebia no so another category of wedding seria de oho na afi so no emuna de oho ebia we mu de no no twuse e anytime bia be she obi biom say na wamuna no oni so obi a set example ne deda nti nya afi na akobore sombo sa den wamuna o wedding ase obeka kire say obi so munae na je say wedding another part na aba no na ya toa ensam ne so a kronsam de say no krofo say ombebo kron na omo kronsam so omo so di nyansa ebeto eja say kron ebebo a yemba ne physical biom ye be ya adwen say ye ba beto ade we de video bi a etwago social media ehunu se mami no mabọ modern se omo koto ade wo mo na se no omrefi se ne mpanifo bu ba bi se wo chikoto na se wo chikoto amena no nyankopon wo hye soro na se wo hwe wachi yen ka ne sa isan se ba bi enam no ano hye ojo so wotumi se nkrofo ya krado amokoto ade no se no mo de omo koto ade o krono no mo kobo ntade na omba yi anaso omba to na nka omde gu basket na nka omde akọ aye bia ne ma we ni yotoe sen na be ye no omoso omunya ne sa ntino ba ko ekura akwara won echi anaso ode bebi a hye na echi na ode ntoma boso anya ye hwe ne ma no mu anya ye hwe ne ma no ma hwe ye window shopping kakra na afi utumi ato ne ma so kakra enti omo na mo anje se utumi se de odi kan no abomode ayi na ni ato free anje so wa so wo hwe ne ma no na de odi akire no wono nso park ne ma no obobo ne sa kama utumi se skills no matumi abin ma kwadarefo ma utumi bo kron se kura de mo ma matumi ache se magi kron no mu PhD ma ben wo mu ankasa utumi se kron no we de ye perfect ache se utumi hu description ne kura ache se wo bobo ne ma no wie no menim se bi kura anka ode be se na tade mu dem mo wo mpagya bebi na akwala na o se kire no na mo to atade ne hye ase se ram kwa ya wramana je se tresan ka akwara ne bo se bam ne je se afa o ma siri di no
yes bibia enkyere eje so ombe nante ho so omko so omoye den yo no ansa je so wotun so mapie ombe pie boko na je so wo hu hwe na nyame a ompe boni CCTV camera abedum nipa ide wo nyame de o ma nipa nyansa o ye creative nti no boy sa no o ma nyansa nim de na ma bo CCTV bo ho se kronosem ne nsemfunu ebekoso wiase nti no yembo modian na se intumi capture na nyame a wafa fie no wabomode ama wotumi se camera na kye ne pepe se ni wotumi wi ade pa na tse masa ukohia no kwa gas na eniema wotoye wen kro beka so mameto ne ma be window shopping na bi say na bia eniema na bia mu se wuyi bia ba che so bra ma yihwe na mu CCTV camera ache we die na wonni ho ano ye kura ache so wotumi se video na ayetwagu no wotumi se kro no e ma na o ma hyeda on practice wo fie ansa na won ba ho o ma megina ma ye topa me to ma no dabi o be gina ho e be ye adwuma e bo kro no eje se kro no o ma qualify pa wotumi se ampa kro no de e bi wo mu skills na won ben ya don't try o ma kire mu sampa o ma ben e wo kro no mu na we ane ensam kakra e de be som e wo Attention TV de ya kanya se obo modern ya era YouTube subscribe to our YouTube channel Attention TV GH wo bonus na afi wa subscribe na afi so wi a wo like video na afi wo tumi a share na obi so wo tumi nya bi number se etwagu no wunti na de egu on friend ye ne ndi dwa ye tumi nya advert e ma o se de se ne fata afi so no dan de nyina so friend na afi so no wa bia ra pese etwa advert ne fa no ye betumi etwa ma pepepe di nyina be kroje be ye kama isanse ye sori a bibia ye fefefe bidi am je so e fra koku asante me da so je bre ene adaje ehwe